Pamiarsa kahanan meriah nyanggre HUT Kaping Pitung Dasa Sia Republik Indonesia sayan kerasayang ring Kabupaten Buleleng. Sawatara margi protokol ring Kota Singaraja keramaian oleh para pedagang bendera musiman. Sakewantan pedagang inucap mekengan mawinan sepinya ni kerama sani metumbasan. Sile tunggil pedagang bendera restu saking Garut, Jawa Barat mausang ringkalah Agustus nemangkin kawigunayang oleh dasan pedagang saking Dura Bali antuk madolan bendera ring makudang-kudang variasi. Paiketan dani mausang madolan bendera merah putih dawa kali wuku ungkuran ring margi Ahmad Yani Singaraja. Nanging pikolihan ipun mabinayan sareng ring warse sedurung nyani. Kalih mangkin pembeli kekan tenang sepi sayang sareng warsani lintang. Akehan keramani mangkin matumbasan online. Duaning asa punika paiketan dane mastikayang sida madolan tur mapikolihan mangde sida ngwaliang modal usaha nyani. Napi malih puncak hari ulang tahun RI kaping 17 sia kantun sawetara raina pungkuran. Ipun makte bendera saking Garut, suang-suang pedagang makte sawetara 5 kantos papitu kodi bendera. Arga nyani kali dasa kantos telung benang tali asiki bendera indika inucap taler kawedarang oleh pedagang tiosan Aceng. Ipun madolan ring margi Pramuka Singaraja tur mausang sampun pingpat madolan ring Kabupaten Buleleng. Ipun sareng sawitran nyani makte 15 kodi bendera makudang-kudang variasi. Nanging ring galai mangkin kekantenang sepi pembeli. Kata nyani pedagang maprakanti nganggen sistem komisi untuk moliang bati. Yuda Bali Pos nguningayang.